Nahleng Israel siqondaniswelana lesikhathi esibi kangaka. Bulawe ingane zabafana siqondaniswelana ngoba kuyazi ukunomuntu ofuna zalo okufuna zohlenga abane uIsrael saqondana ukuze caca ukuthi noma kuthiwa uFaro noma kuthiwa uFaro uhleleni kodwa umuntu wecebo likaNkulunkulu aphinda uhlaliswa endaweni enomiyane nengwenya kodwa ayokubekwa khona kuthi uyofihlwa ngathi uyofihlwa ungasuswa engozini ngoba ingozi uFaro ingozi la yomfuleni futhi ingane minuka nje kunuka inyama ingwenya bekufuna ivele phakama nje iwudonsa ubasket ushove phansi eshomoshela kodwa kwasho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwenza izinto ezizothi sonke siphunywe zimpandla before time sinoya amakhanda sixaba ukuthi kanti uNkulunkulu umbani ibandla malithi amen ngenzela ukuthi lento ngothi inkinga akabi inkinga inkinga ecabangeni kwakho amen uma ucabanga mpostoli uJesu ubanjwe yini uLazaro egula azagule kakhulu still uJesu engeze etsheniwe azafe angeze futhi ukuzokhala ngiyayicabangela nje emncwabeni hayi nokuthi kwakubhalwe bano uyena uzophatha izwi into ecacile nje ukuthi wani wayezophatha izwi emncwabeni kaLazaro akubuzwa lokho uJesu mhlobo wakho walova nasemncwabeni lento kaJesu Dlamini ithi nibavusile abafile kodwa kaze nimvuse ofe waze wangcwatshwa insuku zazine waze wanuka ngoba uJesu bengezalanga kwenza into eyodwa bekufunenza ngoba isikhathi sakhe besingesiningi ake sithi amen ubezobeka nje uthi nalendlela othi ayihamba yahamba nalendlela othi ayihambi ngahamba nalendlela othi ayihambi ngahamba nalokho ukuthi akwenzeke kimi ngenzeka nalokho ukuthi akwenzeke kimi ngenzeka ake sithi amen bazalwane ukuze besale bembabaza ukuthi bani kanti khona isimo bhekana naso emphakathini ohlala nawo inkosi ifuna ukudemonstrate ngawo ubufakazi ukuthi wasegezwe izandla wasechithwa amanzi kwathiwa yikho lenkukhu kodwa Jesu ngamandla akhe wenza into engachazeki uJesu namandla bazalo uJesu namandla uJesu namandla phezu kwaso sonke haleluya iBhayibheli lifunda umpostoli ndaba lithi ibikhona indlela eshort eyeKhenani makade ekhipha uIsrael kodwa ubahambisa ngendlela ejikeleza futhi ukufuna inqamule kuphi orange lomvu